Kadam etum MP election par Apor dam bom lo tik tik tik. Kamatha nangji Apor se avelo Komat Phan Si vote pinangji. Komat Party long si support cepa ogdun nangpo. Bonta ratung Matha ke parsig bang avelang non po anta. BJP nasi cepa ogdun, APHRC nasi cepa ogdun, ASDC Congress nasi cepa ogdun pukai kita online social media long aljulong bom, teglong bom. MP election akile jipan just few hours masap so Apor anvelo. Komat Party si kimema Komat Party si khe ki jo wan ki pijima la Matha Phan anta Apor ka vetupo. MP election lake college university union body election system jatkeli. Haladak lake only 1 years atam veji. College long kupisi kisung kupisi ka vema lahai ke palang jipan. Apan ke after 1 years utangte new body election tupo. Bonta non MP election lake rat akimang rat akisung ki pajog ji apan a election. Kiduk tumpen cheng lok kiplang tumpan an kipalang jipan a election. 20 March ani MP election mat phan lo pune video ke upload pondo. Haladak MP tum power and rights lapan ke rat tumpan kilang ponang ji alam an nihadak than pon labro. Halabang so video stame nang tum kilang ponang ji important do lapan ke kaduko vita kachini ponang ji kenang sot. Lasi link description long sidolo nang tum check damra lang pontame. Coming back to the point, college university election lake every year si do ponji. Onta non MP election lake nali Matha thipin pensi kali le jogdun peng plutangte after 5 years ningkan pho PC labang so MP election wang thupo. Lasi kadoko veta Matha pame pensi jogdun angji. Laso party phanle nangli votes jog noi puni nang pupe. Bonta nangli votes lake tangka pen chelar denri. Pinang anarat tum lake Matha thipin pensi tangka 500 a joini pensi vote ke jogdun. Ha ok 1 kg nam luplu tangte 300 lapan ke boiler nam luplu tangte 260 tangte 500 velo manali vote adol nangli vote lake kg le kijog dunji kali bonta nangli bang apum si kijog dunji tangte labang so 500 pen nangli kisung jog puma labang so 500 pen nangli ningkan phophan dam upoma labang so lam kaduka veta Matha pon parsig nangji lang party long kachitong nun chot kali awot sitame jogta jog nangji. Lasi Kamatha nangji Apor sitame avelo penang ana ghonta cholo Kamatha ji alam dos tame nalitum Matha pon serak nangpo. Komat Phan Si vote pinang jima Komat candidate si aning kimema Komat Party si khe kisung phan pa jog jima labang solam same non si Matha pon parsik nangpo. Non le Matha the protangte Kamatha ji Apor si avelo penang ana ghonta cholo election jipan. Lasi Matha pame lang pame pele nali adorsopik votes pidonon. Last non MP election laki na tum tek bang Phan Si ingwai ponpo tek bang Phan Si vote jog ponpo pusining telo. As pinya video kelang si kang ton polo. See you next video. Thank you so much. Bye bye. Kadam.